ta kalong bosnya tenat ban pa khmat ku jong pi na pedang ki MDC barok ki badan hak rolling jong ka jain te hills tan mot se council ki rolling ni dan mentah do aku prangut ten ki daw bom la kier nyung ngut na ki kim la ban wan ning yawan ban ya kendo yo chief minister adu aku wengut NPP ban UDP te ka e daw ko pelong yi ban ya kendo yo chief minister ka ba pen dum yang ni ha ka jing yede bat ka jing bumla ban siu tulop haswa jong kanika beden kala nama pitip hi ba ka ha juai ka hajanti hi ngla ban ong east and west ni dan altli ki festival ki ba he ki ba ni tip kum ka beden kala ko we ha juai bat ko we ha tu ben te kat kum ku jing kwa ka jong ni ba la kum no ngi dei ban yo ba siu tulop ya ki staff hapo shwa kanika beden kala te hadin bangi la yo jing tip bangi la proses ki fire hapo sekretariat ni semba kadau hi imat kapau bangim la ban yo ya kanika share ke jong ni hak jing dei bat ka major bat ka minor Tina kata kadau ni kumki MDC ki badan hak ruling ni alum kuki jing lang menin tinglai pembej ban li kendo yo chief minister langba kajing yarap jong u state president jong ni u MP Raja Sabha ban u lokal MLA jong kajwai ma wailat miki sila tam hak jing perkat ka bakerki ndai mentah ke singa la yo ban ya kendo ya u chief minister ti hak ni kajing ya kendo ko jong ni beta isu kemen mana kaliang chief minister ula pediang ya ke bangila persio hu ban ula ai yang i kejingkulan bahakan ni ke monde ke banwan un pelat yang i kumba lai pe kulur na ke benta bangin siu ya ke tulop jong kat badak hakini ki benai banwan te ngin siu ya ke tulop ke jong ki na ke benta kum kedak ban snow dan bentalang dari ban yo siu yo tulap shwa jongka be di kelam dan kalian ke stip committee baki MDC baro ki badan haka rolling ni penpau yo kata ke siu yo chief minister bakam jo yo mawailat bakam jo yo presiden jongi kiba simkhia ya ka kam jong ki MDC jongi hakanu ko por ke bangi dan kam ban pisne hoki henry kelentik ki lama ki penyekran maki bab cimstar ringi yo ya panik kendo yo kerki mene tena kalian kejongi ni penpa ke semua ya state government bakala dia bau cimstar ula pediang bar ula ai ke komitmen mene bah hakane ke monde klem atin un pelaj swaya ni live yo handai kat kum ka di olitar ke bangala pha cimstar nipan san pyo kat kum ka pisa ke bala deb yekin bar kula de reconcile bara kedan kumba nriu krur tak handai na kini kula de reconcile apo iji tena geliang cum istar ngan le swaya pi kat kum kenika di olitar ke bapila pan handai na kenika san pe krur ke bangila pan tu ongan pelai swaya pi hakani ke monde lai pe krur bar kebasaan nang ne saar ke upat ngan pelai la ban ong haka Tuesday Wednesday le ni akta bedikla kata kedeka komitmen ke bangia keren baru simistar meneh ini katulok kadi ke basa ngitan sa ke baro kalong sekar webnai te na kebentakan ni ka live kulur ke bau simistar ula un sepelai yang kemundi kata kemud ngila ban siu kumat sabulai ta kata kemud kan sa senyu bunai te ya kana kenyu bunai ro ngilai keren meneh mangila persngeu yo simistar meneh tu ong ngan sawat kilat tilo kumno within this few months persiapan ayang ni bangin clear ya kenika pending seleri jauh istaf kalau hapo jauh new aku total brokat ada khen belum ban brokat we bana kan ban poi katulok ban hapsiu wat kan ka takasses badi ban yo na ka state government pi hado menta kejing khen ke bangi ya khen bang state government ina ya khen tang nak menta financial year jong aku aku la ngim patas te ngim ngampal la ban ong pi exactly
kan no kan da te yakabala ngila de hi jong arpo aku ar menta yakabala clear kata ko ma on menne nriu kur kata ko bala de reconcile apo iji ande kidang don kiba empat de reconcile ro bedang haban yakai te yak mo pat de reconcile dan mar ngai iba nagaleo chief minister ro umpat treban siu yaka jingkai jing dia ka bompat clear ri Henry kidang don dan ngim kuai ban ya tu ya ke bang kampat syai te ya ke ba syai te tangkatai ndu kuru te ya kata temut kala long uno keliang cimistar wong ya kani kala long ridi hagano kono kapor bangan pelai no ya ka mdai kan kasin ke panengkong namar ki por mensuar nuduk ki por ri bangala long kum MLA tetarai po assembly leyo ihi na ki por ngala raise ki issue namar ba hadin leyo i hadin ke jingkhang jong liu deu yong namar ka major revenue hi ya ka district council kum bingi yo i ki por mensuar te ka dei na u deu yong te hadin ke jingkhang jong deu yong te leyo i ba ka council kala shutang ba te ya kan ni ro ngala raise na ka por hak state government po assembly kum beliau ihi pakumno bangin tho banwat kilat klenti bakhnang bangin yo i ba ka council jongi kan im bat khnang bakin yo ban siu especially ka tulok namar ka tulok jong ka council kala long mut kala he mo kala bun ba tena ka por nila ya keren ya kan ni bat nila ya lecho chief minister bat menta ka sngiro hak ju hi namar hakini ki tiyo bala dep namar ka proses kala ya kata ro mening la ya keren ni namar bengi sayo iba ka proses pan clear ya kanika dues lan ya kanika share jong pi district council ka long very lengthy inang ya keren meni ya keju hi namar pa khab ya do sapu sandali ki table te ngi sngo komen meni ban yo sngo na kaliang jong chief minister ba hadir ka kumeng ya i ba meni ro ha padang hang to hi ba ula call ya neu jong Vijay Kumar ba de pa ya finance ba don mentasha Bangladeshแต่มันเนี่ยหิวละกอลิอุตุละเคลียร์ลำบากกับอีไฟส์ทีเนี้ยงดงาไอ้ก็จริงยี่รอมั้งอยู่ชีฟมินิสเตอร์จงนี้จงนี้บรรยากาศจริงเชมพังจงทีนี้เลยอีบามันเนี่ยวัดเราเนี่ยไฟแนนซ์ยงอยู่ด้านเฉพาะบังกลาเทศงี้ละละบันเคลียร์แต่มันเนี่ยงี้สิ่งที่นัดบ่งี้ละยอบัดงี้ละยอคุณบอกงูCMจงนี้งี้ละยออย่างกับคอมมิตเมนต์บ่บายมันดีบ่กับพิซซ่ากันปอยกับคอนซิลกับมาลายคุกรุนับเป็นตาบันยอบันเป็นไหลอย่างกับทุลบจงกินกีน้องตรีคำtam ya kita kiban celebrate ya ka beri kram jongi bat kumjuro chief minister ula ai ka commitment ba bat ka badang sa ro kumba ngusi ya ula ai ki di letter kumbasan prokuror tang ba ka bakilaban proses menta ka dai lai ko tawat ka te ka ar phoro within 1 week times to un process ngin find out ban process ban pelai no ka khnang ba ki bru kin yo ban celebrate da ka besuk ka men ya ka ni ka beri kram festival jongi